Ujamo kwenye kora Mokajwang' eni riwruok mar jopuonj NAT koro buono mar biro dhi e doho kadiponi piny owacho biro chuno jopuonj duto mondo mi owuog e okumba mar thieth mar Minet maginie sani kendo gidhi nyaka okumba mar thieth mar SHA. Ka jagoro mar riwruogno e gwenge ma kadho wadh nam chumbi mano Dana Lo bende wacho ni nyaka sani midhiero mapek pod medo mako kata kwako okumba mar thieth mar SHA, omiyo jopuonj pok oikore mar donjo e chenro machalo kamano. Kuna utata ya mambo ya SHA na Minet ambao walimu wameona wamepanic sana kulingana tangazo kwamba kifika tarehe 1 Disemba walimu wote watakuwa wamehamishwa kapelekwa wapi? SHA. Kama tunaenda SHA basi ni lazima zile hela ambao walimu waliweka kwa insurance yao kitita cha bilioni 21 warudishie walimu kwa budget, kwa nini? Kwa pay slip yao ama wa consolidate katika mshahara yao. Rural urban private hospital hawajasikizana na serikali, bado wanadai. Sasa walimu hao 450,000 pamoja na watoto na familia yao karibu 1.8 million watahama mara moja kwenda kwa SHA bila mpangilio. Bende giwacho ni luoro margi en ni omenda maromo bilion 21 magisesole okumba mar thieth maginie sani mar Minet kidek biro lal nono kaponi koro gibiro otobio chungi mondo mi koro gidonji okumba mar thieth mar SHA ka ochopre tarik 1 dwe mar 12 mar higani. Abdul Kadir Makuri en jagoro mar riwruok mar NAT e kaunti ma Kwale. Saa hii kwanza bado kuna matatizo ya watu wa Minet. Kuna masuala ya pre-auth. As I'm speaking, kuna walimu kama 5 saa hii wamenipigia asubuhi bado hajakuwa pre-auth. Kama kiwa Minet iko vile na sisi tumekubaliana nao muda mrefu, leo tunachukuliwa kiolela tunawekwa kwa SHA. Sisi kile tunaongea lazima kwanza tuweke kwa meza tuzungumze. Hatuwezi kukubali kuchukuliwa kwa SHA bila kuwa na mkataba rasmi. Kama serikali itafika tarehe 1 hajaongea na muungano wa walimu NAT, sisi tutawaambia halmashauri kuu wa muungano wa walimu NAT waitishe mgomo mara moja ama tuende court